Siyempre ako amin nga na duma-duma nga programa iti DepEd, siyempre ada suportaran nila ta, damit nakalukar nga pondo tayo, han mga dakkel nga matis it is enough. So kente ko na kung saan kabaga, besides the prestige of being the champion annually, the target of the city government nga naka-align which is always ket mayadayo di yung bing iti na duma-duma nga bisyo ken we are focused on mental health yung bing kasi nga rod I'm worried nga nakadado iti cases iti suicide ta iso nga digijay iti target talaga apo kadijay. So okay, going back to DJ support iti local government apo kita financially and po kita 100% nila tati tulong iti city government iti sports apo. Kanhan lang nga sports apo adu digiti techbook, debate, choir competitions that abroad apo adu ka dyan. Aduma. Are you somehow pressured kapag ka different sa mo kat namindwa na nag-champion talaga arwan isa? Somehow okay lang nga po tay kunakon the panak te bigat, let's always aim for the stars. Aim high. If you will not hit the stars, we'll always land on the moon. Nakatunto pelain. So, ang problema po, yung no mahit, the target is goal. Karigatan. Ang nag-value, iti coaches, fan, adamit fan, amit nag-value ti head na. So, it's more of the dedication lang met talaga po, the passion ni Joe being to compete. So we will support them financially, morally, and po so nagmisa ang tibigan. So spiritually also ako. Sir,